Versatile Mat MRM ni kubwate lifestyle ayogo tena Roman Jinko nabo igo web design mabate igani kabwate chikala bunabonelia chako gray, brick red, tile red, maroon, sky blue nabo igo na green. Obutambe bwe mabate iga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi bwo igo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati yega ase nyumba yao. Tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na wigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukeyega ya Ouru Superstores yego toka se nyumba ya Ouru Complex imeyumu chuligo busongo iyo erangene duka ya Safaricom wigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500. Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo watu wote na Wanchomo ligererio Gatemba Television nande keka kiekire nekerio konyora ekionga chinsa inye kuruga igato kumanye botantan bondu bunsu butayo nekarto chakakorwa ase county ya Nyamira. Aba MCA 12 abo barenge asensemelia ya bunge mashinani yolitkolia rero baikabostibwe kamati ya powers and privileges elio kwiranelia ekigakora barenge ko oba batarwikirana ase egikaro ase ebunge ye county yumnafat gad gesemba automanya. Aba MCA 12 abo barenge kwikirana ase bikaro bya bunge mashinani na gutaikirana ase bikaro bya bunge enene kwitania chintunda isa unaisatu kurengana na machiko ye bunge ya Nyamira nigo baikirana rero bosio we committee ya powers and privileges ase baganirwa kumanya committee eyeiga eki kya bayirete parabo gutaikirana ase bikaro bya bunge eyo. Following the communication from the Honorable Speaker during the morning session of 17th June 2025 concerning absenteeism, the Powers and Privileges Committee is investigating members' conduct pursuant to
Article 75 and 194 of the Constitution of Kenya 2010, as read together with the Powers and Privileges Act 2017 and the Counter Assembly of the Minister Standing Order number 193. Records from the Office of the Secretary show that you've been absent from plenary sessions for over 8 sittings without approval of the Speaker. For instance, from 21st November to 3rd December 2024, fine yearly attached of attendance registers. Nigo ekomiti eyiga yatanganwa n'omusike Julius Matwere oyore omo MCA obunyamatuta oyoira ribaga ryomonogeri bwebunge eyiga omusike Thaddeus Nyabaru oyo bwiyatanana kolwase komiti eyiga ase lituko lya rero. Your objection holds no water because we have a way of doing or rather taking the roll calls and all that. Therefore, your request does not hold. Thank you. Aba MCA abaiga mbasaba baberwe na bate bambari tayare gukora emirimo yabo inze yomonogeri Thaddeus Nyabaru. During that time, we are just rushing here and there to save our lives. And the only way we could just say, whoever could just raise the matter, say I'm legitimate, could just fall to save our lives. We were just blind. It's only that we were just cornered. We never knew that this could happen. It's just a matter of chair saving our lives, whichever way. I know. Basi na kwa kweli nilipata barua ya kwamba nilikosa nani sittings. Kwa kweli chairman na the whole committee nilikosea, si kuhudhuria katika hiyo kikao. Now that we are back to the assembly. I am back to the assembly. I as a leader Muslim, I'm ready to work with our speaker, Thaddeus Nyabaru, and I'm so grateful to this country. And Ense Moyende nigo muwakiri oyo obaigirira aba MCA abaiga ase komiti eyo punabono omusike Joel Ombongi kurwase ward ya Bukeira naboigo matamarwa oyore omo MCA omochore ponsi abaiga ibaka nabona tibanya komoncha gutaikirana ebikaro bitano na bitatu ase ebunge. The two members are ready to attend sessions starting the 4th of June after that decision has been made. Since the court has made directions on what is right in the law. And they wish also to indicate that since the gazettement of the Honorable Thaddeus Nyabaru on the 4th June 2025, they have not missed any 8 sittings, if there are any 8 sittings that have been in session. Inko reporter Getembe kurwasa maga chamanene ye bunge ye county ya Nyamira ya gutuka meye ward ya township e bunge ya West Mugirango Njefatigad Kisemba. Omujumbe o South Mugirango Mosque Silvaina Sosoro nigolitukulia lero aina na chicheki ase abarokigwa be constituency yae lituko lero. Point ya mana tasa tume olon kitona ngo kwa yuka omo ndoge kan kwa sieke na religious leaders representative ya aya so na mazingira ambayo eribiko sebule ando bai wana abantu ngabo kiranga kupata maskani ko ngo bana baganda babo aro sieke doro agere chingo bigaki Big Brains Foundation. Ndai Big Brains. Tiga secretary akwane, na executive secretary otinenda bali era self-help group. Banyole 100,000 shillings yoko bengedi azara byabo kogenda na kuchimutu. Ebyo.
Aro sieke joro. Agere chingo bigaki. Big Brains Foundation. Mtaje mara Big Brains. Mate ya bana. Mtu alika ogo prison. O prison mtu alika. Ane diamate njena alika. Ane diko bisa. Na alika maita bantu kala bawo chuma nanga. Osoro tara alika monto koluga. Ega asiane ne yokoro sie para. Ne sukuru. Ne estima. Ega asiane ne gasie community. Ega nkolike. Ite angabona na basigisi bose bali kire president Ruto. Na kina kolike. Lazima nkomanya, lazima tumanyane. Yaba denga kolike mna tumanya ine. Bona nkolike mo ndo tabaye tinga kina. Tiga secretary akwane, na executive secretary otenenda bali. Chingira bagura boda boda, au menamane president. Ikende nale gusaba. Nkwa kante training kwa bayete. Utakuwa bange banya training ni na ine. Ama yangu akarenya macharia. Ama yangu akarenya macharia. Badenga konyora, badenga pongezi. Bagaye chiro ya marigiti koya litkerimo liaitire. Yo litkolia lero bachaka koya gacha abo ase. Boncherelia bayanda tukubarasara yabo na nigo mosakito dipona sanya. Tualiganira roboti origa na rokubwati. Aba dirigo bali basambiritwe umuriro igo bari kimisato na 15 egekore kyogoichania nigo kiaine kigwo botuko bugukira igoro ase abaunjururia kurwa se chiro ya marigiti kusamberwa enibo yabo ugoika koera Huyu na mapema mera wale wote wamepata ijanga wamepata shida yote number 1 hoteli tumepatia hapa Mwakili wa kaunti ya Kisii Asedeta George Mo. Shangaza sana ni kwamba katika pahali hapa tunaposimama sasa kesi ili kuwa kotini ya kwamba pahali hapa ama shamba hili ama hii block ya shamba katikati ya mjini Kisii ilikuwa ama inamilikiwa na mwanasiasa mmoja. Kesi ikaamuliwa iliyoidhinishwa kotini na EACC na kesi ikasema kwamba mwanasiasa huyo alipokea ama alipata shamba hili katika njia halali. Moto chanzo chake kwa wale wenye tunajua ama wenye tumefanya kazi ama tumenunua katika soko hili, hakuna hoteli yoyote ilikuwa inafanya kazi saa 7 usiku katika shamba hili. Kitu cha pili, hakuna stima, hakuna nyaya ya stima ama stima inatumika katika ploti hili kwa hao wachuuzi. Moto huu ulianzishwa kwa hiari ya mtu aliyetaka kuchoma na kuharibu mali. Kurende gati ya baonchureria kurwa asechire ywe. Kwa Estonkundi. Mungina ngoni serious iga market. Na baire kimenya tega ige miaka korungita 1990. 35 years na baire ngoni iga chireje. Baminto gaki enachete kobo kamambi nganyore kibanda kya ne okoyete ke kaira pi. Na ande tingonya tirone genteke. Ni chire no ngorusie ebese na somelia bana. Roba na singe incho muna isebanto ase chiro wetira mubaso pero yobete bumurro busambwa kusambe bioskirita amune chida gere chitokoni bitangani kuirele bageliga twensia so wa motugikirie balia babusikaine aso busamba umurroyo nabano musimba mugaba na tate basali banyara atabire na kika kingiche na ndengoni ga stock kalimbugata elinde mburukania ga basali kali umwana ira ne school wona igatimbugati no nyenkende timbugati no ne transport lituko lero omwe msiwe wodi ya Kisii Central Wilfred Monyenye tero asaya kwara ni kubuya iko tutagetekera umuntu atenene aseke banda kiaye tutagete umuntu muya asoega iga onde bwensi obwate ibana gwetania kamo okera umuntu ne kebanda kemakoraki akonyora Chinga kecho ni gomurobelio yochaka inse yoburaibo mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati. Tudrone ngambia mono ya governor ya ito asoko toma tractor again rete kutanda sasa ya iga toko kaniga your excellence ocho to konyo nyene chichuma
autoragera chichuma erinde ene chire yaro swina standard erinde totoka soboni borobuya tuli maintain buya agareta no jo kamina city etoke ng'atu achire sere begwenerete abarai barorekanete koba nomoyo bwogokonya ngamona omubunge ukitutu cha South mheshimiwa Anthony Kibagendi itwateko tena pole sana for this unfortunate incident aende togo tebaiga. We are asking the government to urgently ensure investigations are done so that the people who are involved in doing all this are brought to book. Na sisi tunasema hivi, raia wako na manufaa mengi kutoka hapa, mahali wanafanya biashara, wanatengeza pesa kidogo, wanapeleka watoto shule. Kaibaga hapa tubaminto. Ende torosia saya, buya toka rosia. Epare ya mayarigere nogoro, ebyoski byabe. Katika ige pare yabe kwa, ebyoski byabe. Abande baligere ukimate, abande baligere ukiro. Chinga kibono abantu baganyerete kororanga omwelio bwesabaliega nerelieje iga bonchelia oboigo bali no gosemelia bogochigo chako bonchele bwabo boya na boigo gosemelia konyoro bokonyi kuruase bali no moyo bwancha ili banyari gotrenia obonchele bwabo naende kuripoti ligazaseni kiao kiagetembe kuruigase echiro ya marigiti gotoko bogatakati bo mucho bosongo elitera na igonkoro kwa Dipon Asanya Yamano Dipon Asanya korwase chire ya marigiti ne kartokoro abtakwenda ase constituency ya kitutu cha North abwase mujumbe borogongoro Jafeth Nyakundi aboliri abayiboli kubwaterana na kwenda kyabna abana baba banyorere amasomo eliyo bachegwe konya chingaki ichigocha enko yakwana ega ase ward ya Munyero asangotarira miradi ao ya magendrum na Daniel Ontiri agutumanya asogosanga n'abamenyi b'ebunge ya kitutu cha North igoro yasebarule hasebale na sebaro chikimagendero mubunge bwensemeiga Mosike Jafeth Mokaya Nyekundi niko haira chinga kichaye n'abamenyi b'ekinsemo kyakegutu ensemo yeiranya gesoko moromba igati chinsemo chinde chinyinge na monase ward ya Munyerero asayene kibuna nabegetumokia hasoko ene kibuna kire nyumba yatwalire chinguro cy'umuriro hasi myaka igara bisi ina chaga iga esengenju yestime yino Nimaete mwachande kire myaka mingi mwachande kire myaka mingi mwabere gesunte myaka mingi lakini muna naikira hali tukoliare egesunte ukwana chinga kicho boigo hasesemo ya magendero ni gakwaniro mukyoe bokogendera kubwaterana na bubwatani au bechisemi Eleko ene kebona ebirengo bichisemi byagendere gukini wa sensemeyo nani gago chachinga kebonge yo yabeire ke okolya bobe hasamangana ya masomo na manasa matuka magiga Ndonaro nyako misie basari kiro mondo kanyora Take temosomya bana kwa timalemu obole mogono gukoragure no somyo mwa sawa na inje I will make sure to arose rich school che school bune yeito yaitibo boys nimbegete 20 million ndaete kwagache goroba engia gari umukia bokogenda kubwatesia umurai wense hobono Dr. William Samoei Ruto eleko ene kebuna eganga yae yekiranire yogekiranire abakenya magendero negati yarebo igakwanira asabolia abamenyi bense miyo bagendere kumubwatesia ose njorobo chumbu neno mogachigwe kiama seyo Ese kiama kelini chana mbaire namba isano kotanga ni William Ruto oyo kabere mo professor Kiture Kindiki oyo gatato Cecil Mbariri oyo kane akoro kuhasa Noma oyo gatano omwisho mwote asense mwende abamenyi bense meiga nigo bagenderete ko kirubuya kobe kwa bisi kwa bagambe bya asumukia bogokania obosalia sichense mecho boigo koene kebuna abamenyi banyorira bokoreri we serikali angena sebali Kulibotereke daseni kiagatembe kurega se county ya Kisii letrene ngoro kwa Daniel Ontiri Ekina kiabegetwe ase ekigambero Kenyamira High Court ekyo kyalenge gosoera
abalemi ba gose aba director ba Kibirigo Oti Factory nigo litko lia rero giatebe kananga ego chikotegererwa kitariki 14 cy'umutinyo gatanu na kabiri mu makoyega imega yekegambere kyo koteba buna nigo aba director baiga bataraikia amasakaragete ayora yengencho aranyare kwa ekegambere kyo obwasiole bwokugenda kunacha ekinekyo Fadgad Gisemba nigo atwalganira robotyo etwacha abuna abaremi bakebirigo ase engencho yokoria aki yabaremi be factory ekera twachete tukanyora ng'anto irie AGM tukarora goika tubwatia sheria ekotia to AGM ekera tubeka mang'ana ito tugambe tuigwano egento kiagerete last year ekera twakorete AGM ntua yete teka twa ekegendo korukanga solutions tukachikoria lise bitao biru na biarenge muri mitaisanika so tukateba torigie omo auditor akore auditing akore ekera akorire tumane kurangiri GM tokore GM tororenga twaisanikire aso mwaka 2024 bako indicating ambao ne tunone richani yarimo na indu na baremi bakantu abanyene na ruto kugora twanyu ngaitoko yagora Mombasa kuzenge birigo ngakirende bawe kababe kanga tashi ndu one tunone richani yarimo ekige karete issue eka ruto kubaboria ama thanga nko baingiria tore ake tukumitiga kino intu na babaraka etubwenerete tokoreki twegwe akieito obo maene bwitu twacha tokoreki tonyore bono ntonyoreti ngitokwenda yitariki chinga nande twacha totebiwe obo maene bwitu kaki togotsabe serikali nyari gutuigwe ebiriro byaito etubwate sie buna ntwabaremi akiara twanyanganyirwe twakanire na endonyo onyesi yo ego jigotenera na buchisigine tori bako ba saineri ba egwe jironi bamoje ni batenere jironi yejinga babaire they will be responsible na buba gwaka na jironi ejo tali omuremi okebirigo twegwana na baremi so ekero to wikira ngando take to bwene gwo muremi bororekane no tutagete wone kotia to mukutano aba mama baitoga mubaroche mbago chandeka na intutorega batosometi na ratosometi bono bachandekete torega bachirega kotini directors na igure keskiabera nga mbalengo mbaena nite submission bairuli tukolinde batirende utakwana neki ntwalikariro bocha se president over the same karo bato evidence ya mararamisha ribabwate natomete aba auditor kuru Nairobi abo balengo last week igo na inte nkwera nuchi Nairobi torigereria report eri abantu ngorwa nitari aba director na abayibi bali bakwibera abangi naba mo director nde bwensi okorega sinje ntekorwa nera lakini onye bali bakwiba bande bonzi baruburasima amina kero muibe ibire kero kwa mubwate rasimete but bali bagotanga kuba minyokitore mbaro barangi bagokora lakini mbakwibera abangi naba torororo Sika abarai bacholire aya na mangana yomo MCA omokoro okiogoro ward Moske Samuel Apoko alinge koro to tamangana kwanwa asebirere masemo ya machoge na chinga kichicho nigo amomochire na kumarage biara omo waziri bobalindi boime Moske Kipchumba Murkomen asobotume kibwichi bunduki n'abanyanyimbo ingana litangani ntaete kuchakira nerio mwasili Kipchumba Murkomen statement eri ameke nga mondo ndwezi okogende police station ya kurisasi njebenara ko motebi na nje no murayi no yogambire nando gochukugamba amatukonda abasobwe ko bwense ari gotena se public na ndari sa tena apologize to the Kenyans na yabantu barasibuke ko ruchinkoro chao that's like that again to runyo go blame manto baranya ko ire blame to the president and what have you that blame goes directly to Murkomen because nero kwanet gonje na manara ko masorano mugambi na ande mote